phela jwang Phela phela. ke teng ka o sema Ke a o sentse o tla sebakeng sa mafuteng motho mo le ka mahare. Mpa ha jwale ke fumane a roma. o le ka uta hantle we ha kumpulele he ke eng se o tlisang lano la pele Jasrati Sendlisiteni lana la pele Jasrati o fumana motho a hantle wa boemo ba ka wa ke na motho le ke a boreha. ha re ke batla hle re qale mona mo reng wa boemo ba hao wa boemo ba hao ke a jwang A sebetsang wa sebetsa le wena ke a sebetsa ke a itshebetsa ke editse women ke di salon so le nna ke hloka motho a nang le ntho a itshebetsang jwale he wena o le mo dikae ke le mo di-30 o na le ngwana ka bona le bana ba babedi ba ngwana le moshanyana ba le mo dikae ba ngwana le mo di-9 wa moshanyana o le mo di-3 o kilanyana ha ke nyalo ha o senyalo o kumpulele he motho o mmatlang o batla motho wa mofuta ofeng ke utlwa o sontse o boletse hore o batla motho ya itshebetsang empa o batla motho a jwang o batla ntate ya motelele ntate ya mmele o jwang ntate a tshwarang bomme jwang ke hantle ke motho wa mofuta o jwang o mmatlang ho le re ke motelele ha ke atle motho a mo khutshane e ke le motelele ho yena so nka o bane na o bona ba etsa kapole ntle jwang mashoto le ya ai ke batla le kanang le nna ka botelele okay ko ga sheba halang a light ko re ntate ya motle she a hantle o ntate ya motle okay o batla ntate ya motle a motle ke a jwang a di tshobotse di kopaneng na o ka nyetsa mohlalana bonyana isang kae o tsebe hangata o tla fumana ho thwe bo ntate ha re kgabise ka bona ntate hana taba kapo ntate a hlamona ho thwe o ntsa nepaetse ya le jwalo nna ke atle ntate ke tla tshaba mo super like bo ha ke le ba batho ke tla motho a ka ke tsamaile yena ke be foka ena ona o batla bo di handsome pretty boy ke a bona okay re tla ka bonena taba tsa ho ditla sa majwane ntate go loisitseng ena tsatsing la ka jeno ke sa pa taba tsa ho ditla sa mahantle le ke a lebo mo hi o tlile hore na o se o di beile jwang ha o tlo hore na motho re mmatlatseng yena na na ke mang le yena tsatsing la ka jeno na o batla motho a jwang nano la pele Jasrati tete le yena o sa le teng ha go tlo ona ntate ke ntate mang go tswa ka ile gona etsa sena ka jeno na o lebeletseng nano la pele Jasrati ntate dumela wa phela ntate ke teng ntate mang ana ke Khoselo Jamtiki Khoselo Khoselo Jamtiki o tsaba Sotho hantle ke ine ke Mosotho le nkgono ke Mosotho le gore ntho e sa tsebeng ke sona Sexhosa ke a sotisisa nka botsa di-direction kae o Mxhosa o tswa ho kae re tswa Sohongo mane Thaba jwalo ko mpolelle wena o dula kae o tswa kae bona ke ntse ke dula Hapita Ntshireng o mpolelle he wena o bewa ke nna la pele Jasrati ntho mpe ya pele Jasrati ke ga motho no nka dikgato tsa hore nke ke shebe mekgwa e meng ya motho ka fumana mosadi e tswe dilemo di ntse di ya o se batla ho hulela ba lapeng mme ke dana ka ele ka nakong ya ho feta mpa ya hloleha o motho a nang le bana ke na bana ha ona bana ho hang ha o so nyale ha ona bana ho hang o le mo dikae di ba shome a mane le monsina okay a kumpulele he o batla motho a mokae bonyane kore a le mo dikae ha o so tko re bakeng tse ka dilemo tsa 18 ho ya bo 40 ho bo mme ke kgola ntse le motse ka sebetsang empa nna ka kutlolo ke kgola motho a ka bang bo 26 ho fihlela bo 30 mamma okay a kumpulele he o batla motho a jwang kore ya di wa tsa bontate le bona be batho ba ga ha ke batla mosetlana ke batla tjena ke batla motho a jwang ya mantlha ke itlhokela motho a nang le mamello le kutlwisiso fela a tsebang hore ho motho a ka qala ground zero upwards ha re le boemong bono go batletse ya usima mme ke tshepa gore wena le yena le tla buisana o hlodi beta ba tsa hao le wena o ska ba o ntate mo ho jwang ke nonyana le ba le o skutsa ke sa tla kwa ho ya ke motho a tswa ke kanetse le tlo ba dijong le ya usi ke tshepa wena taba tsa hao di tla tsama hantle he o tla bua taba tsa hao jwale ka motho wa ntate ke o tshepile ke tla leka empa ke tonya letsatsi nna ke
leboha monyetla e ke o fueng wa go tla kwano. Ke o lakaletsa ka tlo le mahlono. Ke a leboha. Mohi Sesotho he re tlo bona hore na mme le ntate ha ba dula fatshe le ausi ba ba dijo mmoho taba tsa bona di tla ba lebisa kae. Kgotso mme. Ntate. O phetse jwang? Ke tla o kae? Teng. Ntate. Ka lebitso ke Khoselo Jamteki. Ha se ke so ngwe bona Thabatseka. Empa ntse ke ile ha pita mona mo ke hirileng teng. O ntate. Mme na ke lebitso la ke. Nna ka lebitso ke ausi Mosidi Sintseki. A hlahang sebakeng sa Mafuteng moo thweng ke bole ka mahareng. Fela ha le la o sintsa fumaneha Roma. Ntate. Le go tla Roma o seng hona. Ho jwalo ntate. Okay. Ntate. Se ke thabela ho bona. Nna ke thabela ho bona ka nnete ntate wa ka. Ntate. Hantente ke tlile kwano ke batla thuso fela ya hore ke kopangwe le motho ke bonang kapa e nka ka utlwang ke kgahla hore nka qala bophelo le yena ka moo le ka teng. Okay ntate. Taba tsa o di hlakile. Ntate o na le mosadi? Ha ke na yena. Ha o sonya le ho hang? Ha ke sonya le ho hang. Ha ona bana? Ha ke na bana. Ho hang. Ho hang ha ke itlhatswe ha bayo ha ona le kae mo motho ka mo hona teng o la sala teng. Ke taba tse ka jwale o kwa nna ke na le bana ba babedi. Bobedi bona nnete mo le montšha go laetsela diphoso ba dula lapeng kwanana jwalo ka ntse ke itshokola Roma mane. So ke batla motho ke tlhoka motho a sebetsang a tshwarang ka thata jwalo ka ke tshwara ka thata. Ntate ke tlhoka motho a tlo rata bana ba ka jwalo ka hang rata. Jwale ha ke tsena ebe wena ha o sena ngwana o sena le thojena na ebe e tloatla ka tsela mofuta mang ke bone hangata futanyane batho ba bontate a sena ngwana ha tlo handla bana ba ka tsela e nepaetseng ke hore ha ba bana ba ka ke ba etsetsa ntho ngwe le ngwe nna ke le mong ke le mme wa bona bile ke le ntate wa bona ebe bone nne tla ga se go betsa ke rathe bana ba ka ha banang ebe ha o tlo ba le bothata tabeng eo. Teng ha go bua ka ba le bothata nna ha ke tsebe na wena o bisa o hloka motho a nang le bana o mohlomong le tlotla le theha lelapa hore mantotse e sentse le teng. Ntate o sebetsang? Nna ke ntse ke le phomolong e ke fueng ntse ke itshebeletsa security but qetellong ya letsatsi ho ntsona le mesebetsi e meng e motho o ka etsang ho ntsona le mangolo a teng empa e le hore ba ka fumana ho tletse di-position tse ka tseo mohlala ke motho a kenya di-camera tsa di-CCTV kenya di-gate di-alarm tsena tsa matlong di-gate tse itsamaisang di-camera jwalo empa o tla fumana hore ka ha Lesotho ke bone ka security ha e tsietsing hakalo jwalo ka bo Gauteng kwana mo taba tseno tsa ka di sebetsang hona teng. E le hore ntate nna tjena ha sebetse o dutse fela? Ke dutse fela hona tjena ntse ke ikoka ile ka ba le bothata ba leoto ke kgola bohareng ba November le ntse ke le treatmenting eno so taba ka gore fela ke qetelle ke recovery le ke le hantle jwale ke tseba ho qalella mosebetsi wa so mosebetsi o fedile empa e le hore nna ke na le bothata ba ho sebetsa ka baka la leoto leno le ileng la lemala ka bohareng ba November man. Jwale o utlwa ka ehlile o tla ba le potomane eno ya ho jara le bana ba ka ba le babedi ko go ka go tlola utlwa ha ba ke jere la paleso e le go tlo jara nna le batswadi ba ka le bana ba ka le nna hape ka ntleng ehle o utlwa ka taba eo ke taba o tla e kgona a boemong ba jwale ka ha ke bontsha ntse ke sa sebetse ke a kgola ke ntho e ka etsahalang bo mafelo a bo February hobane ke qalela mosebetsi mafelo a kgwedi ena e le gore ne sentse ke re ke ikoke fela ke tseba ba hantle ke qalela mosebetsi jwale tjhe ha ke tsebe na wena o no batla empa ke wa tsa mosebetsi ke ntho e sokola ya nna tsa ke motho a haselang ka tsela e kgethehileng ehle ke tshwara ka thata so motho a bitseng fela ka nnete o nkgathatsa matla bonneng re tlo qabanela bo ntho tse nyenyana bebi ke hloka tjhelete ya manala ke hloka ho ya bokae ka ntate o no jwala ya ka nako nngwe ha se boholo ba nako ke kgola ke wane ha ke motho wa itlhatso but o kena kereke ke kena kereke o ntate nna ke kena kereke Roma ke mo Roma ke mo Catholic ke bile ke le Sisilia jwale ha tsa ke tswe ntate wa ka na ebe
ke taba e tlo sebetsa jwang le ya ka le wena ke nnete ke hloka motho but nna ke hloka motho a tshwarang ka thata a sebetsang e re sa tlo tla re lwana ntlheng ya ditjhelete ke nwa lwala ene ka nnete ke a bonwa hobane ke mo kgotso ya ka e tlang hona teng ka nnete bona ke a bonwa nka ikela bo monateng o ko se ke re ke a bo Semonkong ka nako tsa di-festive ke ba busy ka mosebetsi wa ka hobane ke a thata ke hairdresser so a mesebetsi ya ka e fela ka nnete ke hloka ke lo ikgutsa le bakgotsi ba ka pele ke ntho tse o tlo di kgona tseo ntate wa ka nna ke motho ya ke nnete ha ke sonyala ga ke rate go laola batho a go feta tekano kore ke na le kutlwiso ya gore motho o tlameya a phele ka tsela e nang le boikarabelo ga o tlhalositse na o ntse etsang ke nagana go le kae wa bolela ke ya kae ga ke na taba gore ne ke tlotla ke nagana ntho tse dintse kang qaneng ne ke ka lebelela gore motho a le dilemong tsa gago ebe o ka sena ngwana e ne ka nna ba motlhoba ka nnete ke nnete nna taba ka e kgolo e gona mona ntlheng ya bana ba ka goba ka nnete e tlile kukwa ke na le kgwaonyana go wena ntlheng ya bana ba ka ga golo o sena ngwana go le gotho o kile ka nyala wa ba le mosadi ga laetsa bana le agwana ga ona bana ga o so nyale ho hang kore ke a ipotsana ebe bana ba ka o tlo ukwa kore a go tsheime ntho tse ding di fuwa nako ke a gola beke tsena tse tharo ntse ke tla nne ebe ke teng Lesotho mona o ka leka o sheba na e ka sebetsa la jwang empa ga ke nane nna ke na le bothata but wena ke wena a nang le kgwao tabeng ya gore ga ke na experience ya go tlhokomela gape kukwa nako ena o buang ka ena le nako e telele haholo because ore o ka nna wa tla wa bo mosebetsing bo mafelo a kgwedi ya bobedi ya pele yona e bo di-31 tšha se Lesotho mona di-31 ke tlabe ke tsamaya jole o tlo boela ya kwa gape kwa Gauteng ke a gola go bonolo go tlhalosa gore Lesotho mesebetsi ga e mengata o taba kana ya go kae ke hloka motho a teng gaufinyane le nna so that always a dula mpha nako kore ke hloka motho a mpha nako jwela o dutse hae mafelo a kgwedi wa tsamaya o boela wa ya Gauteng kukwa ka e tlo tla ba le bothata o kwa o tlo boela re fumana long distance hape e le ntho sa e batleng ga ka nnete ga ona le bothata mono ke a gola ke thabela go utlwana o hlokang ke wa bona ka tseleng ka teng ke hloka ntate a sebetsang gana tjena ke utlwa mabaka ga o dutse fatshe ka baka la mabaka a teng ntate re tlotla re thusana nna le ena a mphe tšhelete a mphe lerato ke kgone gore ke thuse bana ba ka gobane ke sure ke tena ke batla motho jena gobane ke ingwetse le nna ke hloka thuso so ntate wa bona ga etse letho eno e mong ntate wa hae le ragwana ga le a ba nyala eno e mong ka nnete since e sale ke mo mokgatšhane ga mo etsetse letho jolo wa ukwa ke mojago wa ka mme wa ka ga ana monna kore ke jere lapa leso so ke hloka motho a tlo tla utlwisisa mathata a na e ke leng ka go ona because ke motho a tshwarang ka thata ke hloka ntate a tshwarang ka thata a tlo kgona o utlwisisa ke a utlwisisa taba tsa ga ke tsona tsene he lerato la ka ke a utlwisisa e le gore e ka bontsha gore ke nna ya gore letswalo la gago kore ke nna ya kanang ga ba le bothata ba gore ke sebetse ka tsela o e tlhokang go ba batla motho ya teng gagolo ana jena o ka o botse fela ga o sebetse ehle ke tla mona le o baneng ke batla ntho e fast ke tatile ga ke le mokana se ke godile ke tlhoka motho a ntate pela ka ke tlhoka tlhabollo pele ga ke e fumane ke a utlwisisa ntate ke a utlwisisa goba jale ena ya go ya kae mesebetsing e baka long distance ntse o ntse o tshwana le ga ntse a le siko go tshwana le siko ka nnete tshwana le siko motho wa ka ka ba teng a sebetsa gaufinyane maybe ya ntse a tšhaisetsa masego ntse ke le goma but re ka kopana ga ngata nka tloa mane ga ke tšhaisa ka tla go yana kapa ya go nna goma pele ga ke tsena bona maikutlo a ga e ka ba feng ka nnete maapile taba tsena tse ke ketang go fa tsona but nna maikutlo ga ke a kgwa o swantse o kwa ke a gore
Kuka ka ntate re tlo sokodisana hoba bele ha sebetse o dutse fela hana tjena ka ona tlo batla mosebetsi nkaka mosebetsi ko o fumane ne ke se ya hona ke bokulo ke fa ke ntho bebeng ke tlamehile ke tsamaile November kwana so ke ntse ke tsena ke tla lana ne o ntshena ba ntse ke nahane na hana go ntse ke tsamaya o ntse na le batswadi ntse ba le teng ka bobedi ee e le go le hae ba se re bua taba tsa bolenyalo ha ba taba tsa rona di atlile o itse ya ke sohong ha ba tseka oi bo re nkisa mahaeng a bang ya mo bophelo bo ngwana teng okay ntate wena maikutlo a hao ke a fela utlwa sampe maikutlo ke a utlwa motho a hlokang thuso ya go imetswe le ntho tse ding so ke a dumela o tla thuseha e le nna kapa e se nna fela o tlo thuseha kore le taba tse ngata goba gona tjena ke utlwa ka bothata bo o nang le bona ke ba go sebetsa ka thata go support-a mme wa hao le bana ba ka e le go utlwa gore ke ntho e ntse ke bua ka yona go na le ntho tse thweng ke bo social justice ka golelano ya moruo ka gara naga a ke go a bona gore na o a gola ka tsela e fe kapa tjhe jwale e le ntho e ntseng ngaka jwale a utlwa ke tlabe ntse ke dutse ke focusitse nthong tsena ke ntse ke dutse ke nagana na nka phela jwang athe nna ke jaka letsomme jwale e hle e tlhoka letswa dilo tsena ka nnete jwale o bona ka tšheleteng eo o sontse e kgola e kalonyana ke se ke bola ke tlo ba karolo bophelong ya gago polase bana ba ka gape ka nqale ga o tlo ka o tlo ingwala ntate wa ka go gana tjena ke re face reality nnete fela ga o tlo ka o tlo ingwala polase mosadi ka nkena mosadi o tlhoka ntho tse ngata gagolo ke sure wa mpona ke motho a itlwetsa matlhong wa o kenya bo dinsimpa fela ke sa fumana monyetla tsatsing ena le wa ka taba tse go fa ke taba tse o tlo di kgona bonenne mosadi o sa batla outfit ya monateng bo semonkong ke taba tse o tlo di kgona ka tola ka tsela nka ka di kgona ka yana ke ena o ntse o lla ka yona ya long distance a ke nna Lesotho mo e sale a ke so gole tšhelete e fetang 2000 10 years ena ka ofela 2000 nna ke so e gole batronko ne ke gola ga mosadi ona dutseng ka pela o tlo mo bitsa ba hao 2000 ka kgwedi ke tšheleteng yena haholo ga tola ka so ta fumana motho ntse sebeletsa bo 1.5 e security ya motho ntse ke ga ke patala rente ke reke dijo ke dilekiletse tsa 1.5 e tlo fella renteng le dijo jwale polase gape ga nkena ke lebaka hodima hao wa utlwa o tlo ingolwa ka nnete 1.5 2000 ke tšhelete e leng gore ke sure nna mosebetsing wa ka beke ke na le tšhelete e fetang eno gagolo ke menne ga ngata ga ona mathata jalo no re etse qeto ya gona go tlo etsala jwang go ya pele ga ko mpheketo kukwena wena keto ya gago ke e feng atšhe nna ke tlo ikobela ditlhoko tsa gago ka mokgwa o leng ka teng ke tlo nkela taba tsa go tlhong gore o tlhoka motho ya gaufinyane gore o phelang le ena a teng e seng tate a sebetsang bo kae-kae a tla na romela tšhelete a le siyo a etse jwang so nna ke utlwa e ka ke nnete ke thabela go tseba le go sebeletsa kae o etsang o ntse o tla fumana thuso but ke bona ka ga ke fiti like tlhokong tsa gago tsa motho ya gaufi ya ka phelang le wena but a sebetsa gore a kgone go support-a gobane nna gore ke sebetse boemo bo kileng go bona ke tle se ke ntse qeto ya gore ke tlhoka gore ke tswe ka gara ga ka mona ba taba tsa correctional service ga ke bone ka ke tla se ke tswa anytime soon go hang dilemo tse 10 jwale sebile ke na le bo bothata ba bo segame maotong mona ka go le nna taba ka gona mono ke taba gore bale o dutse fela na jenana ga o sebetse kwana tloa mosebetsing go latela ka nte tlhoko tsa ka dingata gagolo ke nnete ga ke tlo dependa hodima gago but motho wa ntate o tshwanetse a thuse motho wa mme ke a utlwisisa ntate ga ke o dumelelana go se dumelelane
ntate ka moo leng ka teng e se hampe atjha se hampe sefapano ga tola gobane ga eba kere ke a tshela ke o batla tšhelete ga o tlhoke tšhelete eno o tlhoka motho a teng a teng gaufinyana le nna jale nna ke tlo tlhole ya gore ke ne ke dile Lesotho 10 years ena ke dutseng mona ga ke so kgole tšhelete e fetang 2000 ntse ke sebetsa so ga ke motho a tsebang go qala di-business ka tsela efe kapa efe ga ke so etse ne ka hirwa ke cousin ya ka re ke sebetse supermarketeng ya hae empa ola e kwala ka mora mono ba sokodisana le motho ana a rentile ha hae a ke lewa ntate so ka bobebe ga ke fiti tlhoko tsa gago o hole le tsona ka nnete wena ka sheba ga o no tlile utlwa nkgotsofalla no ga ke na bothata le wena ga ke na bothata le wena mohiri bone mme le ntate ba bile dijong mmoho ha go tlogona ntate yena o tla o bone taba tsa hae le mme di tsamaile jwang ntate le jele jwang le sa se imi le tshwere jwang ka dijo tsa bona ke re tshwere hantle ka nnete ke utlwa go thwe le nsa se ke masole a palamang okay masole a bophelo ka mo ne ka teng re masole a ke sheba so re tshwere hantle a ko mpolelle he o bone ka taba tsa hao le mme di tsamaile jwang tjhe re dumellana gore ga re go thwe ke ga re compatible gore go na le ditlhoko tse itseng tsa hanghang so o bontshitse ditlhoko tsa mofuta o fentse a reng tsa hanghang ke taba go ba le partner e teng ke phelang le yena ka tlung le gore e be motho a kgonang go mo thusa gore a tshetse lapa la bo le bana ba hae ka ke motho a bana ba le nna ga ke na bana ga ke so nyale o bontshitse le taba ena gore ntse ke sa sebetse ke tlotla ke ya mosebetsing bo mafelo a kgwedi gobane ne ntse ke ikoka ke tla mo ama gampe gobane ke motho ya itshebetsang wa o thata batho jale e le go utlwisisa o tlhoka motho gona jwale a ka dulang le yena fela a ba be productive mono ma leng gona teng jale nna tsela e leng ka teng ka nete didimbong tsena tse leshome tse fetileng ga ke soka ke sebetsa mosebetsing ka kareng o ka mphisa ka ne le go surviva fela ha utlwe he empa hen ena ha o no mo sheba o no bona e le motho yo o ka phelang le yena ke o na le ntho tseo le di ratile ka ena ke rata taba go a bua ke motho a tseba go itlhalosa le gore bophelo se bo mo rutile ntho tse ngata ka experience jwale he wena boemong bo gona ka le ba mofapelo ya serati o ka re etseng ha o tloa go wena re tswele pele nne go batlele motho kapo o sa lo imamela kapo o tla no itšhebetšhebele ka ntle kapo o itse ba metšhe ke a leba mo se lentse teng gobane ntse ke bontsha gore ke tlameya go tloga ke tsamaye ke ikoka-koka fela ke ya gantle ke recovery then ke tlo ya mosebetsing ke a leboa ka nnete kola ka letseka tlole matlhonolo ke sepago so ntse o se batla go tla se fumana ke tla se fumana ke a leboa ke taba nako fela o di beile jalo ntate ga o tlo utlwana mmena o tla di beya o jele jwang o utlweleng sa se eng tshwere jwang ka dijo monate a golo ka nnete ko golo le go etsagala ba iketse o mpolelela gore o ka tla le bakgotsi ba gao mo wa tla le batho ba la tlaja gantse go gantle okay mpolelele he taba tsa gao le ntate di tsamaile jwang taba tsa gona le ntate di tsamaile hampenyana ntate o ka nnete gana jena o ntse a dutse ga a sebetse o kgona a tlo tsamaya a ya gauteng a lo batla mosebetsi so ke yona ntho ntse ke balelana le yona ya long distance ya relationship jwale gape le mosebetsi wa ntse o sebetsa kwa kgola tšheletenyenyana e sa tlo kgona tlhoko tsaka e tlo felela go yana le mong fela gape bothata ba ka ke ba gore ke na le bana ntate gana bana ebile ke ipotsana ebe o tlo tla kgona go handlela bana ba ka ka tsela e lengwe e tlo nkgotsofatsa ka teng so ka nnete taba tsa gona di a tsamaya gantle e le tsamaya gantle jwale boemong bo gona re le ba moifo wa pelo ja serati o batla go re etse jwang ka tswale pele go batla le motho kapo re etse jwang o tswela pele mme o mpatlela motho ka ntitlhe ke tlhoka motho e no go ngwa matla e no go nga sebetsang bonyane a dilemo di kae ko go tlwa kae either ka ba 35 to 40 but le 50 as long as ke le motho ke mo kgotsofala ga ke na le bothata alright re tla tswela pele re tsebela go batlele motho ye nno ke tshepa gore qetelelo o tla fumana se o ntse o se batla ka nte ke tlo lebelela ka matla a magolo okay ke a leboga
bile jwale se sena ka jeno lano la pelo e ja serati ntse hopola he lano le le bateng sonta se seng se seng ka hora ya borobong bosiu mme le phetho hape ka la bobedi hoseng ka hora ya borobong le botso le phetho hape ka sonta ha hora ya pele yo tlile ka metsotso e 30 motsiare o ntse hopola le wena o monyetleng wa ho robeteng lano la pelo e ja serati ha o ka re tshwara ka mohala kapo wa tla di ofising rona LNBS kapo ya Facebook page ya rona wa re kopa hore go batlele lerato la pelo ya hao re tla etsa ka hohle go bana hore re tswa hohle mona go batlela lerato la pelo ya hao ke re ba file mona pula a reng ha re kopane nako e tlang ho pelo ja serati get up